Filozofskom fakultetu u Sarajevu otvorena je prva izložba kluba ljubitelja fotografije Fokus. Šta je ekipa IDRE zabilježila, pogledajte u naslov. Moje ime je Anela Hodžić, ja sam na odsjeku za anglistiku, drugi ciklus ova godina. Osnovali smo ovaj klub fotografije jer nas ima zaista mnogo koji su zainteresovani za fotografiju. Sve je počelo od STAF-a, znači asocijacije studenta na ovom fakultetu. Ideja je bila ta da iz ljubavi prema fotografiji da napravimo stvar taj neki mali klub gdje bi se mi sastajali, razmjenjivali ideje, rad i tako. Jedna od ideja je u stvari ova izložba. Meni je lično jako drago da smo ovako nešto započeli na ovom fakultetu. Izložba će trajati od 22. do 29. Kasnije će biti još nekih izložba i tako planiramo nastaviti s radom, organizirati neke fotošetnje i tako.